Akarima thiru Rojine Gembe Central ni marudhite maandamano manene kumeneria mubunge wao Dan Kiri ni kuthuka kwa barabara inu ya Athiru. Akarima mama ugite Kiri arakinyire na bona akaria mawe atiga macenga ni mamwirite mamathondekere barabara inu na nkijagia kithima kiria kienjirwe ni mubunge Kiringo hau kanyuma. Marion Karugi hataririe. Origero tiangasi batwe bamo bauneganga malo twe kwandamana bia torera ni anto ba tora na metie ndhitangi mwanka thai batu bito kwata tutakwenda mwara mu bito kwenda ilami na twekera lami ibo towa batwe ni miario ya kariba Athiru Rojine gicione kia ubunge kia Gembe Central baraba sumerete na maruru kumeneria mubunge wa Dan Kiri kumania na barabara ya Athiru Rojine irabethirito bakiandamanira kwa kaita. Akariba bariwa ntuko ya ruare mubunge Kiri na ukari na musemanio nabo ende antu akwariria ura kathiria thinira bokulukira bariwa jukirie kanya na kubaritire makania na njure ya wera yo mwijikete untu kinyabo tumire musemanio jure makuthira na ukandwa kele ajera atwacha tore antu akura buru na gumeta na ndo kalankware na bange thimbili na mete andhitangi na si line bado na to kwa theketa to kwa tere bado tendo ukare areko areria kwa tweka bila to kwenda bado njera to kwenda roe na to kwenda kinyira sibingi atwere atokera ne reruare atweta alishababu atweta nkomori atokwenda mwera antu Athiru re ti nkomori antu Athiru timbi twenakia kuromarukire twatura barabara na tukandamana twamwetia barabara no ntona thani twe mbesa cia twatubwethire barabara onigero giakwa ndene ya Athiru royene ni gwethira na bakwa ne bagoya kuthetira barabara na woni nderethe ngaibwo murimo mwana kwetemerwo kiengu nara no ntondetira no nduyo etata autethia na gasi kinyang anene babe Athiru baba wetu badani kele bari tangwe kari urato kuthwana ciake ya na solution ethina cietu ya na irumi na threats batu to kwenda kwira mheshimiwa ndani tutio wetete kenda we yo turuma to wetete kenda barabara ebwethwa to wetete kenda transformer cia to wetete kenda turethera maendeleo. Alikuja na watu wake fimbo na masilaini kitabu tuongeleze tukaanza kuona masilaini na mafimbo ya kitoloa wapi kwa ngari. Alafu hii maandamano tunafanya mtu angalie vizuri sana muone vile tuko. Alafu barabara hakuna. Kina mama akiwa mjamzito yani hawezi akabebwa na ngari kutoka kwenda pale. Bariwa nkuluki na mbireria weketha biashara bamo bantereji na kumeneria mu biashara umo wa mira ukumenyekana ya Luka Kayongi akiwa niwe uchochea maandamano miario ethoritie bunene akariba nyogethea kile naenda simira na wenda si Tanzania awati kureka mtongi akaendi no ntwaritishia Luka akiweti amofunga iliali bikibiki cia Luka ete ndaga cia tho cia turinga matatu asina no bo faindi na no anto bathoro faindi na tuamira tutia Luka bonde na to atu bathoro bonde ni Luka no kwa Luka bo maambesa no rumere Luka ni employer wetu Athiru Rojine uraturi Luka nandikite antu saitie wanwepte akolo akona thina kinekari omenye wetu keira anakuja kwa uwanja badala atuambie hii barabara atatengeneza anaanza kusema maneno ya mwanabiashara huyo ndiye anatulisha eti anasema ametu invite ndio tunini anasema eti atamaliza. Sasa niulize sasa security iko wapi? Saa hii hata mimi nikiongea hapa lazima ikuwe kuna security. Njuu saa hii mimi sijui nitaenda wapi. Kituone kiki ya Boris Kelare nintirimania na mubiashara uyu Luka na rama tukiro torobawe na kuringa riboti akiwa bori watine bunene na kingi ariwa we uti mtware akenda kuandamana na maisa yao yari atari ne onto intizi wi mheshimiwa ndani kile twari thenya kande ya uko ndero ndi menyere na aragwe nimbinsa itime sema ni yo fuichi winte onyo centro kwetu north mheshimiwa gone TJ na biashara cia kwa ntiritere nya Athiru nditera north kou nya thaibo mbona wangu yete kuthitanga ikambina ndithite
kwa inkoromba manto akinyelle kianto bonde bamenye kile kambitire oro ndare ya wita atumakaberia oitwonene no agenda tumumbak ada akutira ntungwe ira yero baritira of which we ndamure ntyo kwake na uaga make sure biashara ego gutira na ka make sure nya mtondi terango mutuliri maru na dimon koringoro imbiye muno nyaninge kuru na kuru bambire ndi menyere maisha yako gikili oinya nto bonda bo akatika ki oibo menye ikili ke reporter wa Eru TV kuma Thiruru Nege Central Bito Marion Karugi wa Kinyua.